Hakaway na kijingja kabalapan parnyang kriat ya kipad ba kabladja henen kasngi kata kalay poetry ko bana jelew hakapor janmet hapendam umyong hakabawi usamla belatip kerteng kumu Roberto Marngar ulaot da katari na rendang yala kasamla jongu nang kadaw kajingpan ya klab jongka na u. Kumta hakajingdom kalapan long yaw ne usamla banle ya katay ka kampanyap ban shimno ya kajingim jong katay kasamla lut. Kumta nakaliang gipay ba kibasakhi hakatay kasngi kilapan kit marmar ya katay kasamlalot siya jaka ajing sumar Henry kalaklat no hakajaka ajing sumar. Kumta nakaliang gipulit kilakem no marmar ya une ubriw. U Superintendent of Police jongka East West Khasi Hill District hapa ajing tip siya kilat patay kubar menta kasngi ulaong ba nakaliang kipulit kitang tokit shishu halor kane kajingja. Good morning. Kani rega jemput menit ke janmit kadang gay way ke jengkia ke bas musi pendem yang parking lot mairang hak bay way kentai brio iba kertegi liat I pernai len karsentio iba nang arpunyo snem ila sya penyap hau samla jongi u Roberto Marngar ba aksan snem nakasnong nong siap jaran Eastern West Khasi Hills haki naki jingyo jongi itip bau tau Roberto Marngar ula dom buat ula penyiap ye itai kentai beliau daga tarik hasi nambar bau ula dom ye bau ula imun ban nyakla padu hakata kejengja itai kentai beliau ila mong buat ila yalamiki mar civil hospital Mairang na kejeng yarap jongki paiba ibadan hanta bat riki VDP member jongka pendem myong Ndre kebalong kebeja pas musi ba ila akhlak no apa hospital na kita kejeng sya julor osling sya attack no tau somla jui kata bangidang le investigation menta nyimpat la banong iya kata mo kita kidang niat because kadang jamenin kadang don preliminary investigation menta kadang yang entah tak bengin salap tingin seperti pipi berat.